Reka mbakengurukire nshuti banywanyi bacu mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu muhereye igenera ku migabane y'amakungu ya kure bahereye mu karere k'ibiyaga binini kana muhereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi makomine agiye atandukanye turi kwigenekezo ya 29 Ruhuma 2024 twari tugarukanye amakuru atosoye abatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyane no cyane nka mwahereje gufyonda sabone ku batarabikora manuka munsi video uracubona ijambo sabone Kyonde ko uracubana nakazo jyanye na fyonde ko amatuje turabana makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure imwe rudende bagezaho amakuru yizewe 5 kuri 5 aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyane hino bari gushakisha amakuru agezweho murabiziko kandi amakuru yacu yibanda muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini rebera hamwe kandi amakuru yabyutse yandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye dore ko iyeri yombonesha kure imwe rudende mu by'ukuri ikugezaho amakuru yizewe nkuko twabyemeje ku cyizere mwatugaragarije ni nayo mpamvu natwe tubagezaho amakuru yagiye avugwa mu bitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru bacu batugejejeho baherere ijya nino munyemereye cyane twaganira ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda asohoka mu by'ukuri na makuru ateye ubwoba akomeje guhangayikisha ibihugu byo mu burengerazuba cyane leta zunze ubumwe za Amerika Ubufaransa Ubudage ibyo bihugu byose Uburusiya bitewe mu ngenge n'amakimbirane akomeje kubera hano mu karere k'ibiyaga binini muranyemerera turebe ku makuru akomeye cyane tugiye kureba ku makimbirane y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi mu by'ukuri turebe inkomoko y'amakimbirane y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi iki gihugu cy'u Burundi cyashinje igihugu cy'u Rwanda bikomeye cyane gufasha umutwe wa Red Tabara murabizi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyecubaro Evariste Ndayishimiye yashinje igihugu cy'u Rwanda yuko gifasha uyu mutwe wa Red Tabara kikawuha intwaro ibikoresho ndetse n'imyitozo ngaha mu gihugu cy'u Rwanda cy'u Burundi kandi n'abayobozi bagiye batandukanye b'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bakomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda ibyaha bigiye bitandukanye harimo gufasha iyi mitwe kwihisha inyuma y'ibitero bigenda bikorwa n'umutwe wa Red Tabara n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi ibi ngibi rero mu by'ukuri bikomeje guhangayikisha abatari bake dore ko bakunda kugenda babigaragaza muri comment zabo igihe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanditse ku rubuga rwa X abamutera comment bagaragaza ko batewe mu ngenge n'uyu mwuka mubi uri gututumba hagati y'ibi bihugu abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi politike y'akarere k'ibiyaga binini baragaragaza ko ibi bihugu bikomeje gupfa umutwe wa FDRL umutwe wa FDRL murabizi ko ari umutwe w'abajenosideri wiganje mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi uyu mutwe ukaba warasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mata 1994 jenoside yakorewe abatutsi abangaba basaba maze imyaka isaga 30 mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahora bagerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cy'u Rwanda ibingibi ariko byaranze igihugu cy'u Rwanda gihora kihanangiriza amahanga kivuga ko ibihugu bihagarike gufasha uyu mutwe wa FDRL dore ko ukomeje gutera inkeke n'impungenge zikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda kubera ko uyu mutwe ugenda ukwirakwiza ingenga bitekerezo ya jenoside abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragarije ikinyamakuru cyacu Burundi News TV ko uyu mutwe ahantu hose ugeze agenda hakwirakwira ingenga bitekerezo ya jenoside nta gihe cyatinze u Rwanda rugaragaje ibyo ngibyo n'ubundi u Rwanda rwahise rubibona ndetse n'amahanga agenda bibona ni mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu leta yaho ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'ingenga bitekerezo ya jenoside iri kwaduka mu baturage urwango rushingiye ku moko bamwe bakita abatutsi abandi bakahutu ni mu gihe kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikibazo gikomeye cyane cy'abakomeje gukorerwa ihohoterwa n'igisirikare ndetse na wazalendo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abatutsi rero bakaba bakomeje guhoterwa bitewe n'uyu mutwe wa FDRL cy'u Burundi kandi murabizi ko kivanze mu makimbirane akomeye cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifitanye n'u Rwanda iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi kikaba kiri ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki gihugu cy'u Burundi kikaba gikomeje gutiza umurindi ukomeye cyane umutwe wa FDRL dore ko ku makuru atugeraho hano mu ishyamba rya Kibira hari kubera imyitozo ikomeye cyane ikomeje guhabwa FDRL
kugira ngo barebe uburyo bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko aba bakuru b'ibihugu byombi bahigiye guteza intambara hano ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko babyitangarije. Amakuru atugeraho rero agenda akomeye cyane nuko ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kiri mu myitozo, kiri guha ibikoresho bya gisirikare abangaba uyu mutwe witwaje intwaro wa FDRL kugira banoze umugambi wabo. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we yarahiriye mu by'ukuri guteza akaduruvayo ndetse n'intambara kuri iki gihugu cy'u Rwanda, mu gihe ibikoresho bya gisirikare, imodoka z'intambara ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwose zageze hano muri iri shyamba rya Kibira ziturutse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu ku makuru adushikira ndetse n'abaturage batugezaho bageza kuri Burundi News TV nuko ubu FDLR yashyikirijwe intwaro hano mu ishyamba rya Kibira. Izo ntwaro zikaba zaturutse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba bikomeje gutera impungenge cyane mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi. Baragaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bakomeje kwivanga mu makimbirane ndetse no kuzamura umwuka mubi hano mu karere k'ibiyaga binini. Ibi ngibi abanyepolitiki bagiye batandukanye baragaragaza ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu cy'u Burundi ndetse bikomeje kumanura by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi biragaragaza igihombo gikomeye cyane, dore ko iki gihugu byamenyekanye neza ko ingabo zabo zashiriye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye nuko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeza kohereza umusubirizo abasoda n'abasirikare hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye n'agafaranga ari kwikurira, dore ko buri musirikare hano abarirwa amafaranga atagira ingano. Aya mafaranga bikaba biri kuvuga ko ajya mu mufuka wa Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, dore ko abakurikiranira hafi iyi migwano bagaragaza ko bitazatinda cyane Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye agashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye ndetse n'igihugu cy'u Burundi kigafatirwa ibihano mpuzamakungu. Igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugaragariza amahanga ndetse n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari yuko naho bibogamiye mu byaha byose bishinjwa gufasha imitwe yitwaje intwaro, dore ko iki gihugu cy'u Rwanda n'ubundi gikomeza gushinjwa ibyaha byo gufasha umutwe wa Red Tabara, umutwe wa M23, ariko u Rwanda rwabihakanye rwivuye inyuma ndetse rugaragaza ko ibi ngibi naho rubogamiye kuri uru ruhande, kandi ruvuga ko rudashyigikiye imitwe yitwaje intwaro kubera ko rwo rushaka amahoro n'abanyagihugu b'u Rwanda. U Rwanda rwagaragaje ko rutazihanganira buri umwe uwo ari we wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cy'u Rwanda, dore ko u Rwanda rwatangaje tayari ko rutazigera rusaba n'uburenganzira ruzahangana nawe uko byagenda kose. Munyemere twese cyane twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wenda turaza kugaruka mu makuru ari kugenda asohoka hano mu gihugu cy'u Burundi. Twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi yongeye gutabaza ibihugu bikomakomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragaza uburyo ngo uyu mutwe wa M23 ukomeje kubangamira iterambere rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru dufite twayijejweho n'abamenyesha amakuru bacu banga baravuga yuko uyu nguyu Nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi yavuganye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri telefone, yamusabye ubufasha bukomeye cyane yuko bareba uburyo bakwirukana izi nyeshyamba zitwaje intwaro za M23. Amakuru atugeraho nuko Antoine Felix Tshisekedi ahora atanga ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaje iyi ntambara. Biravugwa yuko yatanze ikiguzi gikomeye ahangaha muri ubu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bamufashe neza gutsensura cyangwa se kwirukana uyu mutwe wa M23. Gusa ibi ngibi hari ababisesengura bavuga yuko bizarangira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ibaye umuyonga kubera ubuyobozi bubi abangaba bafite buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ubutegetsi bwa Kinshasa buragaragaza ko bushyigikiye ingengabitekerezo ya jenoside ndetse aricyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda gushinja uyu Antoine Felix Tshisekedi. Ariko abasesenguzi mpuzamahanga bakunda kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kubihishamo
utamenya uruhande zibogamiyemo, dore ko leta zunze ubumwe za Amerika zereka Antoine Felix Tshisekedi ko ziri kumwe zikisarura amabuye y'agaciro aherereye muri iki gihugu. Murabizi ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiganje mu bukungu kamere, gifite umutungo kamere, zahabu, diamond n'ibindi bigiye bitandukanye. Murabizi ko iki gihugu kandi amahanga agiye akomeye cyane, ibihugu by'uburengerazuba ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, hari akaboko gakomeye cyane ka Amerika, ari nayo mpamvu Amerika gikomeza kugenda yereka ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bari kumwe. Mu by'ukuri ariko leta y'Ubufaransa, igihugu cy'Ubufaransa, Emmanuel Macron yagaragaje Antoine Felix Tshisekedi kugomba guhagarika ibyo ari byo byose arimo gutiza imurindi ingengabitekerezo ya jenoside, ahubwo akicara mu gihugu cye ndetse n'abayobozi be bakicara bakanonosora iki kibazo. Ni mu gihe amahanga ahora ashishikariza uyu Antoine Felix Tshisekedi kuganira n'uyu mutwe wa M23, ariko uyu akaba akomeje kwinagira. Ibi ngibi birakomeza guteza ikibazo kigiye gikomeye cyane cyane cy'impunzi ziri gukomeza kwiyongera ku rwego rwo hejuru hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abakomeje kugwa mu migwano. Munyemere twihuse tujye ku makuru ari kuvugwa cyane ahangaha ku migwano. Sake byakomeye muri uyu mujyi wa Sake. Murabizi ko M23 imaze iminsi itangaza amakuru akomeye cyane ivuga ko uyu mujyi wigaruwe n'umutwe wa M23. Gusa ku makuru yacu y'ibanga tuba twacukumbuye nuko ubu umugwa wa M23 utarigarurira ijana ku rindi uyu mujyi. Bikaba biri kuvugwa rero ko ingabo za FDRL, MONUSCO, Wazalendo ndetse na Maimai na yewe n'ingabo z'u Burundi, abo ngabo bose bakaba bashyigikiye igisigaye cya FDRL ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubera ikiguzi bahawe kugira ngo baze barebe uburyo batsinda uyu mutwe wa M23 bakawirukana mu mashyamba Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yagiye asohoka nuko ubu ngubu nubwo abo bose bari ku ruhande rwa FDRL, mu by'ukuri urugamba biri kugaragara ko rwabatsinze, mu by'ukuri batari batsinda uyu mutwe wa M23. Abahanga baragaragaza ko uyu mutwe wa M23 wiyubatse bishoboka ndetse ufite n'ubushobozi bugiye bukomeye. Ni mu gihe kandi ukomeje kwigaragaza hano ku rugamba, utamakuru ahari ateye aterero. Ubu ngubu amakuru yamenyekanye nuko hano Sake hari kwesitarwa ibisasu ndetse n'imbunda z'intambara. Ibi ngibi rero bikaba byashimangiwe n'umuyobozi wa MONUSCO. MONUSCO yagaragaje uruhande rukomeye cyane ivuga ko ubu ngubu igiye gufasha FDRL mu gutsinda ndetse no kwirukana burundu uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byejo bundi bakiriye intwaro ziturutse hirya no hino zatumijweho na Antoine Felix Tshisekedi. Antoine Felix Tshisekedi mu bisanzwe akomeje gushora amafaranga menshi hano mu ntwaro kugira arebe uko yatsindira umutwe wa M23 nk'uko yagiye abyemerera abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntwaro kandi zikaba zatangiye kwisitarwa hano mu mujyi hagati, nubwo andi makuru ari kuvuga ko umutwe wa M23 ryamiye majanja warangije kuzenguruka uyu mujyi wa Sake. Amakuru aravuga yuko atari umujyi wa Sake wonyine, dore ko ngo umutwe wa M23 tayari wazengurutse n'umujyi wa Goma. Abasesenguzi ndetse n'abahanga mu bya politike baragaragaza ko uyu mutwe wa M23 utari umutwe uhubuka kandi ari umutwe urwanisha ubwenge ndetse no mu mutwe, dore ko bagaragaza ko ngo M23 ifite umugambi ukomeye cyane wo kwigarura iyi mijyi icyarimwe. Murabizi ko kandi ahangaha uyu mujyi wa Goma ukomeje kwatakwa bikomeye cyane, mu gihe ejo bundi hasohotse amakuru avuga yuko uyu mutwe wa M23 ari wo wabararashe indege zari ziherereye hano i Goma. Amasaso amaze iminsi avuga hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, dore ko byashimangiwe neza ko ari umutwe wa M23 umaze iminsi uharasa. Nyemere twerekere mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi naho hakomeje gusohoka amakuru akomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi n'ubundi nacyo gikomeje kuvugwamo urugomo rugiye rutandukanye, umutekano muke mu makomine agiye atandukanye. Ni mu gihe hari umugabo uwishwe mu by'ukuri utazwi neza ndetse bikaba byagizwe ibanga rikomeye cyane. Ariko ni mu gihe ejo bundi abaturage batangaje ikinyamakuru cyacu Burundi News TV ko polisi ikomeje guhohotera abaturage ndetse inabashinja ibyaha bigiye bikomeye cyane nko
gukorana ngo n'inkambi zo hanze y'igihugu. Murabizi ko iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi gifite impunzi nyinshi hanze zahunze ubutegetsi buyobowe na nyicubaro Evariste Ndayishimiye kubera ibyaha bigiye bitandukanye ndetse n'ihohoterwa rikomeza kwiyongera umunsi ku munsi muri iki gihugu. Bikaba biri kuvuga rero ko abaturage bakomeje kwicwa ruhongohongo bivanye nuko bakomeje ngo kutumvikana n'igipolisi. Amakuru adushikira nuko iki gipolisi n'ubundi kiri guca gifata abantu kikabafunga, ubuza amafaranga kiri gushaka ubwo ni agafungwa agakubitwa kugeza ubuzima bwe bugiye mu kaga kugeza nubwo yakwitaba Imana. Aya makuru adushikira rero mu by'ukuri turakomeza gutara amakuru tumenye neza imva n'imvano y'urwo rupfu rw'uwo mugabo, dore ko uwo mugabo mu by'ukuri atari yamenyekana imyirondoro ye n'ahakomoka. Gusa umurambo we wabonetse ku muhanda impande ya Gitega, kandi ahangaha Gitega murabizi yuko ahangaha hahora umutekano. Abatari bake rero bakomeje kwibaza amakuru akomeye cyane, bibaza bati ahangaha ko hahora umutekano ni gute umuntu yakwicwa leta nibimenye? Igipolisi kirashinjwa urupfu rw'uyu mugabo ndetse baravuga yuko ari polisi ishobora kuba yamukubise uyu mugabo akabacika maze akaba yaburira umwuka mu nzira bigatuma yitaba Imana. Ibi ngibi rero amakosa harakomeza gushinjwa polisi ya Gitega, dore ko imaze iminsi n'ubundi ifunga abantu amahere ikomeza gufunga abantu ibakubita ndetse inabashinja ibyaha bigiye ari bito bito umwanya ku mwanya. Biragaragaza ko rero abangaba nabo bari mu magereza. Twakumva inkuru mbi cyane, inkuru yabitabye Imana muri bo. Ni mu gihe abaturage ba Gitega batewe impungenge ikomeye cyane. Mu makuru baterereye ikinyamakuru cyacu Burundi News TV batugaragarije amakuru akomeye cyane y'ibiri kubera hano muri iyi pirizo ya Gitega. Baragaragaza ko rero hakomeje kubera amakosa akomeye cyane ari gukorwa n'iki gipolisi cy'u Burundi. Baragaragaza ko rero abafungwa bakomeje kwima ibifungurwa, amazi meza ndetse no guhohoterwa, gukubitwa bikabije ndetse bashinjwa ibyaha bito bito kandi bitariho. Abangaba bose bafungiye ahangaha ngo barashinjwa ibyaha byo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kuba ibyitso bya Red Tabara. Abandi bagashinjwa ngo gukorana n'itangazamakuru ryo mu buhungiro, ubwo ni ibihugu bifite impunzi hanze y'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko igihugu cy'u Burundi gifite impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, gifite impunzi mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya Uganda. Ibi ngibi rero biratera impungenge ikomeye cyane, n'ubundi izi mpunzi ziri gutaha ku ngufu, dore ko twabimenye neza ko ubu impunzi ziri gutaha ku ngufu bigizwemo uruhare na leta ya Tanzania ndetse na leta y'u Burundi. Abangaba n'ubundi izi mpunzi zirakomeza kugaragaza impungenge zifite cyane yuko umutekano n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi bafite ngo amakuru yuko utifashe neza ndetse n'ihohoterwa ritigeze rihagarara. Twatereye akajisho n'ubundi ku mpunzi zahungutse hano mu gihugu cy'u Burundi, zatugaragarije amakuru akomeye cyane zivuga yuko n'ubundi umutekano atari wo, ndetse n'ibyo bijejwe yuko mu gihugu cy'u Burundi hakomeje ngo kuba umutekano ndetse wongerewe bikabije, ndetse bikavuga yuko n'ubundi ngo umutekano wakwirakwiye hirya mu makomine agiye atandukanye. Abanyagihugu bahungutse akaba ariko bijejwe mbere yuko bagezwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko abangaba badutangarije yuko umutekano ari nawo kandi ihohoterwa ritigeze rihagarara. Bakaba bari kuvuga yuko rero ngo babonye uburyo bisubirira mu mahanga mu buhungiro ngo basubirayo nta kabuza. Ayo niyo makuru bagenda abatugezaho. Mbere yuko dusoza aya makuru twihute cyane tujye ku makuru ari kuvuga muri ntare ya Rushatsi, dore ko naho hakomeje kwiyongera umutekano muke ndetse n'amakimbirane ari kugenda ahuza nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajenerali bagiye batandukanye, harimo General Prime Niyongabo. Murabizi abumvise amakuru yacu yatambutse, twabagejeho inkuru ikomeye cyane yuko hano mu gihugu cy'u Burundi, hano muri ntare ya Rushatsi hakomeje kubamo umutekano muke ndetse n'amakimbirane ashingiye kuri politike, dore ko hari abajenerali bari gushinjwa n'abandi yuko bari gufasha uyu mutwe wa Red Tabara. Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye murabizi ko yamenye amakuru yuko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Ibi ngibi rero biraza abivuga iki? Ubu ngubu General Prime Niyongabo ari mu kaga gakomeye cyane, dore ko bamwe batazi n'ahari nk'uko amakuru agenda bitangaza. Ubu General Prime Niyongabo ku makuru dufite nuko n'ubundi atari mu gihugu cye cy'u Burundi. Ibi ngibi biravugwa yuko General Prime Niyongabo hari abari gukeka ko ashobora
kuba yahungiye hanze y'igihugu. Andi makuru akavuga yuko uyu nguyu nubwo atariwe mu rugo yahungiye hirya no hino mu makomine agiye atandukanye. Ni mu gihe Neva Ndayishimiye n'ubundi akomeje kugaragaza ubushake bukomeye cyane bwo guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Abangaba kandi biratangazwa ko bari guhigwa ubucece, dore ko nyicubahiro Neva Ndayishimiye n'ubundi atagaragaza kuri rubanda yuko ari guhiga abangaba. Uyu mutekano muke ndetse no kutumvikana no guhigana bikomeye cyane bikaba biri kuba mu buryo bw'ibanga abanyagihugu batazi, ndetse bikaba biri kuvugwa ko abangaba bari guhigwa mu buryo bw'ibanga byatazatangazwa neza batawe muri yombi. Prime niyo ngabo aya makuru n'ubundi yarayamenye ko ari guhigwa bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi akaba yarabimenye bigahita bimutera gutorokana mu makuru akomeye cyane. Ibimenyetso bigenda bihama uyu Prime niyo ngabo bivanye nuko nawe akunda kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane yuko ubutegetsi bubarongoye ari ubutegetsi bubi, ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi bwiganjemo ruswa ndetse no gushishikariza abandi kwangana bishingiye ku moko. Uyu Prime niyo ngabo mu by'ukuri aragaragaza yuko hari n'urundi ruhande atariho, yuko adashyigikiye ko ingabo ze zikomeza kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Prime niyo ngabo yakunze guhakanira Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yuko abasirikare b'abarundi bakomeje kugwa mu migwano bagabanuka ku rwego rwo hejuru, ndetse abasirikare bagakoherezwa ku rwego rutoya bigereranyije n'ingwano ziri hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abasirikare b'abarundi bo bumvikanye bataka bikomeye cyane bahereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko ahangaha bamerewe nabi n'ubuzima ndetse batamenyereye amashyamba hano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baragaragaza impungenge zikomeye cyane, dore ko bagaragaza ko bagenzi babo bamaze kugwa ku rugamba ari benshi, ndetse nabo ubuzima bwabo bukomeje kutifata neza, dore ko abangaba bashinja leta y'u Burundi kubima ibifungurwa, ubuvuzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'imishahara bemerewe, dore ko abasirikare barungitswe hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemerewe amafaranga agiye akomeye cyane, dore ko byamenyekanye yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutererana izi ngabo z'u Burundi, nk'uko nazo zigenda zidubihamiriza zibitangaza mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Mwakoze kutwumva, ciao ciao.